Good morning. Good morning. Live with Adres Subong sa may Capitol Lagon, Siyudad sa Bacolod for the Pink Run Bacolod and celebration sa Mascara Festival 2023. Kita naton ari ka ginadre si if possible no or kung siya gito nakita naton gina si Governor Eugenio Lacson no ari dre sa sining okay. So, hindi madugay, mag-start na ang Pink Run. Okay, countdown is already. Naka-countdown ha. Yun, ano mga kapartner? Okay. Nagsugod na. Exactly 5:15 in the morning. Yun. Exactly 5:15 in the morning, nagsugod na ang Pink Run Bacolod. See? Madam sila. Ano to nga kilometro sa una? 10? At ang pinakalayo at law? 10K pinakalayo? At 10K tunguro. 10K ito muna. Okay, next is 5K mga partner.